Arafonom nana kunodi very much Tweneboah Koduah ni masama ye den ma babiem na mebeka kire mo se anka nche na watwi mu na nka ye ba fie ye be ma break na ye de aba Christmas mu anka me start ni ma be ye de me wall no ho update nke be contentem na nso no me mo kasa ide Facebook ayeden a restrict me a Facebook a block me na na kono di wall no ho de mintimi enye den emma ho for now na nso no door to door WhatsApp nkonkonsa de me de be ma mo sa me de mu jimidi sa me sia de a me ye den me yo smart ase ne ekoso wo media no so bia me de be ma mo na nru amon sa me be ka kire mo se kurase ni ba no Kurasini ba beifo ba root na ote Denmark ho na o sole a wodi enipa nam wodi nipa nam ye aduane ema nipa eye den edie se eno na ode ye den ode ye restaurant you se ode ye event o ye caterer na enipa titiru bia omunim empaibo omumpaibo mu enye den no na omodi omu event aduane aye den akoma kurasini ba we ani fie kurani ni fie en tafre sonkonsuo onu kwa na mami hu sa abrochire ye video mi hu sonkonsuo ntafre ewo fie eyo dache eyi root baifuo ba na wakoku ni kunu sa de be ya dache bia ode be de odi benya ahenie na so no odura baifuo camp ho no na obia ono so na odi ni kunu ede ne ba ayeden atimi aba wode ni kunu ede ne ba etimi ayeden etimi aba etino oma etimi amfa ahenie na ayeden ama no enu ti na wose ni din de da chehema abo ne dam woti social media so na de mu sa metie baifuo ba we atwetwe amanfo akogu WhatsApp group misi mi din de nana konadu bere ma Tweneboah Koduah door to door WhatsApp konkonsa obi anim sa me ka asem wo WhatsApp ani ntwatro Achawati azie baifuo ba root we baifuo ba root da chehema munim root wa meka ma me kurase ni bi na nanu bi wodi Peter anochi kogina nsamampom esa ye friend say ope efuru fresh a okobo Peter anochi dua ewo nsamampom a oye Facebook live kurase ni ba root we no ono na mire bi atwam Facebook obetena ho ebe roro ne ho ebe yi ne nofo ne twe ebe tu Facebook say Denmark fuo enya de emu no adenti a woye baifuo kurase ni enti Denmark fuo enya de emu no ho na empokura MPP ekuo na wo mu kura mo nya de omumu no ono say root we asem na me ye den me kan ena de editwam adofo no amutie me mesi ena de eyeden editwam asamu a abane se asamu a ayeden abane se root samo kai ya papa owusu bempa ya papa owusu bempa ema bia ni abre ni mema bia ni abra omo kuma no social media no so sade be ya ne police station sensem ya nka abai anka nyame be ya aduma ma asam no so ayeden ka asam no omabo omo ne ekono hanya na nka asam na ayeden akofom kakra na when Dache Hemaa Ruth baifuo a me se na enanu bi atwam wo okopa ahenie di ahenie no wanya a wodwen se abo ne dam na wodwen se dache bia wo ahenie ni di no wo ye den wakobie WhatsApp group na marikoti okobie WhatsApp group no enamo se wo hu sa manfo wo social media so omo okoma papa owusu bempa enti wa hyesusu mu wiase se so omo ojan krofo ne ma omo kuma papa owusu bempa na bibia timi ye possible a papa no enim guase na ebeda papa no so no entimi enye de enye yie enti no ono dache Hemaa Ruth no abo modern de ho kwosehye papa owusu bempa abo modern de ho kwosehye nkrofo a omo social media no so omo kuma papa owusu bempa no obo modern de ho kwosehye wo mo because ni mission na wode wo social media no so ne say waje contract so pese ogu papa owusu bempa ni mu ase enti obo modern ehye koga na twata kit abo modern de ho kwosehye papa owusu bempa akoye krama ho brose se de be ya papa owusu bempa behu se ani oye nipa papa na de bia meka se wo yo nyame nipa na wa ma wani ana ho abaifuo timi ya den asoma mu agent ema omo ya den omo ben wo wonsam kura mo betia kura no otimi enya wonsam eye den echia ni mission no obetimi ayede accomplish Papa ini mi wa baby a o. Ena mo bayi ni mission na no person or akwa accomplishing ti no. Ano
obo modin aye den ekọ Ghana twa take it call Ghana abayfo mistress abayfo boy one na ye boy wa abayfo camp ho abayfo boy na be say ye de asafo awurade to mi ye hu ni nyina abayfo boy root ekọ papa usu bempa okochia papa usu bempa said ye be ya papa usu bempa obenya nanim adom na papa usu bempa nkrofo na omo koma no social media no so no omo so no omo be obenya omo anim adom na ne bayiye machine watimi abaye de watimi aba operate no wagu papa nanim ase enti root every Ghana baye no ana obo amaden ebeye de ebebie WhatsApp group adofo eyo no ananu mo nsam na me ka kire mo enya me na nakonadu na me bo mitiri maka kire mo odofo mo nko Facebook na nsam a epiepie wo Facebook wo ne nya asam ketwa me se mo nka mo mo nko Facebook mo nko Mashup GH mo nko Kikwaku hot seat nsam a epiepie wo Facebook no me se odofo enya asam ketwa mo nko Adwenepa ni program no so ensem apiepie root na ni mo agu ase bayfu a wabetina social media so bayfu boy abayfu boy hohuru nkukuo ma opese oyeden obenya position e wo bayiye mu etu opese ode papa owusu bempa na nya position e wo bayiye mu fise ni kru na wo hwe no anso no ni kru na wo hwe no anya dan anso no ne kunu no anso no watimi anya position no ne ba so ode ne kwa Jesus no ne ba no emu odu esene no enti no waya den wo pesa papa owusu bempa na ode ne ye den ode ne kwa je esa ni munyam no e wa abayfo camp ho enti root etimi akobie 2 WhatsApp groups akofa akonfo ma ana akogu WhatsApp group no so me say na kura du bere matwebu Koduah mo ka mo mamidi root akote WhatsApp group akofa akonfo ma na adofo e se osofo prophet mu a mo kote WhatsApp group e wo prophet di mu a ye de akonfo na kote WhatsApp group mi busa mo se mo kote ye fe se WhatsApp group ama odifo kese o Ghana ya de akonfo na kote WhatsApp group no we de enam root baye ni mission na woni tirimunti no o de akonfo na kote WhatsApp group no akonfo na odo ma kote WhatsApp group ana uni bibi omo se da amanfo omo se da twetwe amanfo omo so omo do papa owusu bempa o social media no so no ana omo bomodin akogye nkrofo ni sika omo kote WhatsApp group mienu omo kote WhatsApp group mienu Duabo Hemaa Ruth nyame betua woka why wanim se nkokodue wate why wanim se nkokodue chaso wo na pese ogu papa usu bempa ni mu ase wo na wo wagye contract ne so pese ogu papa usu bempa ni mu ase wo social media no so a ye ma kwan ana Duabo Hemaa Ruth di papa usu bempa din agye Jessica wajeche sika nkrofo afu nipa fo beti se Duabo Hemaa Ruth ni trimu due ni trimu sonkonsuo enye onokora na nim sa abrochire entafre timi wo fie ama afe no entafre oye aduane woni fie kura na entafre di ahurusie wo Facebook live Duabo Hemaa Ruth ode papa usu bempa din akobie 2 WhatsApp groups akogye Jessica omo Jessica ni wie ya afei lawyer omo so omo di sika na ekoma na omo se lawyer no ya mutu omo hu lawyer no na anya bi papa usu bempa se de wotie se oni sika kura no a ne church members na eguo no omo nti bi sika enkotua lawyer fee ma omo root ade papa usu bempa din akogye Jessica mene mo kasai amanfo a ye den edaneka root ni pa fu we se sole anu abegina social media wose ane agrada na yes scammer smahu se root one na yes scam on social media no so ne beye accomplishment no why den wo pese papa usu bempa din essay wo de papa usu bempa din akogye Jessica enti amanfo social media no so dwen say eye papa usu bempa ana eye den ejiji sika e de akotua ne lawyer fee say eye root enna me se me ne mo kasa me se monko Kikwaku ho hot seat and someone apiepie ho no root ko shine jimifuo kurasini metime ba bi na obeka mi o minidi watam mindidi watam won wo betu ani asibi so social media no so eti nanyame apa wo hontoma ese wiase nyina hu ese door to door WhatsApp nkokonsa obi aye den obi ahu Denmark fuo kwashini ba root odi ni period na ye aduane obi a wakono ho ese oya catering eye ni period na odi ye aduane ma amanfuo die baifuo
Before no we wani monyam kwashini ba root kwashini ba before wade ne ba yare no kunu krase ni ba wo so pa America ba ene wani agi wo video mu root wani agi wo video mu say o pa America ba obi akọ e friend say Denmark kra wote kra na wo scam amanfo yi Denmark wote ana wo scam amanfo yi krase ni wo hu America danti wani agi ene yesi ade me ba kwa America o mi kuba fo so o mo de me ba ma America o obaye di America fo de baye krase ni we de men fancy ha o wo de obaye krase baye ni si ya ye ba bo wasum ye ba bo wasum amena pie utrum krase ni ba root wani mu totro so le wutwutwu se na de wani mu totro na de abesi Facebook o so le wutwutwu se na de wani mu totro na de abesi Facebook wo ko obaye meeting ni wie na ko we bayi nam no na fofrowa na adwani mu ntotro na o de abesi Facebook kurase ni papa wusu bempadi na de akoji jiska o nyambe twi ya wo ka wo toma na apa no wo sole na ti Facebook ana obi yes scammer say wo na wo yes scammer say wo na wo yes scammer na wo jeje papa o de papa wusu bempadi scam amanfo na adofo mu ni bibi yes say root jiji sika no ya bra bi na o ye video wano so kan wom oye na obi type say root jiji sika no sa mu jiji sika ne baba ma no na ye den sika no kodi ni nsem ko hini wana so ahu root wanim na agu ase ho shasheshe ho ko hini ba root ko hini ba ifo ba so konsro dwi ba mapele ni ba why wanim se edue wanim se due betimba bi mabaka watu wani asimi so ana wanim agu ase no so beka me nyamya pa hontoma obeka me no nyamya pa hontoma kwasia ba ifo wo de me pacha akokonfo ho na konfo na ntimi anya adwuma na obeso obetu wani simi so na obedidi matem opasa wotu wani simi so na odidi matem me se me ka kiro Facebook a block me 1 month na 1 month na Facebook a block me root me se me do obefa WhatsApp do to do konkonsa so wajimi obi abete wonka obayi sam na wo so ye bayifo a me se me gina safo awrade din mu mi betwi afa so wo se me wo se wo ma me 2 weeks ubekuma afiri wiase root me se me di watamu 2 weeks ni so watimi akuma afiri wiase a me se hu so watimi akuma afiri wiase a root me se hu kwasia ba me beka what you ani asimi so ubie wa no so a oseane mo na ya sole empanimfuo etimi de bi didi matem a mefa me ho adihwe me de root me ka kiro me asole 2 years kura na me si ho eti so de wasa me ba me so me di watam a mo wa wo say next time so wo so wa bodam na wo te dem akona wo mu ade a obi so wa bodam te Canada hasne obi so abodam et Canada hasno ko hini ba root wo tutu fi tutu what wo sole woni kan menya sure sa tongue wipe mpokura wo obi wo ho a wo di clean wo katrema so wo di clean o katrema so fita na de betena Facebook na do go hu ani mo so kurase ni ba and now also address it and then to dress now also address ni or dress now also address ya better na Facebook how di be your video so address your friend is 1998 Canada Toronto Roman 4 ya den ya o mo barbecue and ye share next address no so jeans na wo share no and no 1998 it is after how many years ni over 20 years ya sha me na twam and no kira sa wo ye kurase ni baba when na kira sa wo ye kurase no obi a wate say ane obi so abema na invitation aba America na ni ade yan so America ha na yete no ye mu na de won sa wo ni bire yen wani bire me afa ni me wo se wani bire me kurase ni ba root wo bedidi mataba mra menye wo hwa buofunu wo tutu wate wo fie nso koso dwi ni ba mapele ni ba wate mabaka wo me se 1 month na me se Facebook fo abroko me no me se wo root wo benu ho WhatsApp do to do me de mama wo sa akopem se wo root wo bayi me dia free wadum me de ba empanifo ne makasa se mama fiu de obaye bia mama fiu makama no atum so a no akwatena Facebook na wo se di matem abuofuru ma ya odan mabaka sa hoda omo soli mobile platform so no won so mesi platform so da mabaka sa hoda man wato wani muda ada no wato wani asimi so Facebook ko wo ka sa me ba na me be sere no me yetim ketua won cross ni ba won sa wo ya wa adwene so o ya damage control adafo no root damage control na wo ye no ma me ka bibi nchirawo konfo ba no nam sa oye konfo
enti no obi ntimi fa na dwuma enye den emre no na onfa asam no meye den emeto abontene enti wo bego root animu ase no root ebetimi de na ye den akotuma nkwa ahene ho eno ti na mo pese o mo ye damage control so on damage control no amfa on said damage control no root me se me de asafo awrade betwia fa so obaye no ebetia fa utiri so wa bodam na obaye na bo dam na obanu maduro na wonu maduro no wa sia ba na no me ka che se etwema nu pos na ache no na ka sa agoro na miri on me ka che se etwema nu pos wonya kote ndi nti wote ho na efa utiri mu a no ba Facebook na wo bejimi kurase ni maame wo sole a wo so wadi 40 something so woni mu abo abre wadada ka as a young girl like you so am woni ma babre wadada krasini wo bedidi matem amna men kan wo bedidi matem abra men kan wo nwanya kwa siafo bi o wasesa o makogu groupum na emafo afu bi so na omudi wachi o jimi o mon kan kire so root akola na wo kokana no sister na wo kokana no onya wo boni bi adeti na wo do ani asini so na ma jimi fo na wasesa o magu WhatsApp group no na o so jimi me so obi obeba me so obi obeba bi a root me de ba so juma me di bedi wo me di watamu anti ya ready Facebook ko ya block me for busumi eti YouTube ya ready some me go straight to YouTube straight to Instagram oba wo dwuma me di bedi wo kurase ni ba wo sole na de osofo mu adin ana agigi sika scammer aboa no ka ko twa mu sika ma wo mo enkrofo na wagigi wo mu sika no so wo ju wo mu sika aboa wate kurase ni ba betena brochire na ujimie wa betena brochire oba front saw wo sole atade a ya same na twam 1998 atade no eno na ukofa hye na wi abetena Facebook se wani ate wi abetena Facebook se wani ate wo sole a no ho ntotro na de abesi Facebook wi so a root me twa ma se satem didi agumanum me de twa so wonye so nyo obi amane ntia wonye obi amane ntia pen na ene wo behia papa kurase ni wonye obi amane ntia wo ye wo fie entafre wonum ntutu wo so la na bet o de abet na Facebook na ujimi kurase ni atade kura ya shakura ye mbo brazier kura no o de brazier pad beba wo no fo ase no wakoshe brazier na washe brazier ensa kurase ni ya ka dressing so on say ni dressing gown root djuma me bedi wo metime ba bie ampanifo aka kira me say de waye me bia me nkama no tu na me nyedi na me hwe wo no wo say didi matem wo yo video ma ba wo so video ma ba ase no nya kwasiafo ma bi gu WhatsApp group no am so ujimi na me se kwasiafo ma no bie na no wo so na me de oba wo djuma me di bedu na di watama me na kan me di watama so bia ni watama da de etwa de funche de ye wo no e be chan me de no so wajimi so wajimi enti wo de wey predams me be ka kira man for say Facebook a block me for 1 month na 1 month no me no be dia gro wa WhatsApp no YouTube na de yesu nyansa bua no